Merhaba dostlar. Hayırlı günler arkadaşlar. Gününüzni bizle başlamağa hazırsınızmı? Öyle olsa sizni bugün stüdyoda men Aliye ve dostum Elina karşılayamız. Aliye, geçken yayınlarda biz pek meraklı mevzunu ko'tardik. Belki bugününü devam ederek. Evet razım, bu pek meraklı ve eğlenceli mevzu ve bizim sevimli işimizge de kelişi. Sevimli işimiz haqida so'ngra qaytarsın Aliye, unutma. Şimdi ise birinci levhamizni bakmağa teklif etim. Dostlar, hayırlı günler. Men bugün Akmecit merkezinde bunam. Ama buna bakmadan hayvanat alemine tanımağa teklif ettim. Arkadaşlar, sizin beğendiğiniz hayvancıklarınız var mı? Benimki var. Onu tapıp bulursunuz mu? Şimdi ise men sizge meni böyle devenin tanışmağa teklif ettim. Bu hayvan bir kereden 200 litr su içmesi mümkün ekan. Mana böyle yırtıcı kuşlar bana her vakit karşılıklı duygular verir. Arslan hayvanlarının kralı. Ama men ona bakanda her vakit mülayim simpanı hatırlayım. Bu bahçede ev hayvanlarını görmeye pek ucuz. Lakin ziyaretçiler beğeniyor galiba. Mında pek çok hayvan var. Siz suların yarısında men beğendiğin suyunu seçtiniz mi? Son Elina sevimli işimiz haqida dinlemege hazırsın mı? Evet, nasıl mevzumuz işimizge kelişi. Aysa gel başından başlayaq. Bizim en sevimli işimiz bu nedir Elina? Bizim sevimli işlerimiz çok. Bu hem balığını alıp barmak, hem hobimizden uğraşmak, yuklamak. Yuklamakta sen doğru kaydettin. Ama men şimdi diğer sevimli işimiz haqida aytam. Öyle olsa, men sevimli işlerimiz sırasına da Kırım boyu kezintilerini koyardım. Pek doğru Elina, aferin. Ama gel bu haqda levhamızdan soň aytayıq. Merhaba dostlar, siz endi meni qayda olganimni anladınız mı? Elbet men yang'in söndürücüler çalışgan yerde bulunam. Я работаю пожарным уже более 15 лет. Эту профессию выбрал, потому что она мне очень нравится. Она на самом деле не из самых легких, но бывают такие моменты, что бывают и сложные моменты, когда мы выезжаем на пожары, где приходится спасать людей, детей, животных. Естественно, мы выезжаем не одним человеком, отделением, минимум 5-6 человек. Поступает сигнал, не превышает минуты.
должны выехать на фасад части, естественно, были в боевой готовности. Это одеть боевую одежду пожарного, сесть в автомобиль и выехать на территорию, на фасад части. После приема сообщения нам дается 1 минута на сбор и выезд по тревоге. Янгын сөндүрүүчү бу телекелүү зинат. Onun үчүн улар чыгышканда махсус орбалар кийилер. У каждого есть своя пожарная одежда. У каждого есть каска имеется, курточка вот такая вот, на которую он надевает. Есть ремешок поясной с топором пожарным. И имеются вот такие вот штаны. Когда произошел пожар, вызов на пожар, выезжая, пожарный подходит к этому столу, одевается полностью, штаны сначала, потом курточку, поясной ремень и после чего каску эту одевает. Янгын сөндірушілерінің машинасы чоқ элементтерден ибарет. Келіңіз бір қаштанесіні білейік. Здесь у нас находится пожарный автомобиль. Он предназначен для доставки личного состава, это пожарного расчета, к месту пожара. Здесь у нас находится в салоне, где находится пожарный. У каждого свое личное, видишь, сиденье находится. Вот, каждый заходит. Когда одел пожарную одежду, пожарный таким образом по ступенькам забегает в салон и садится на это место. Шансовый инструмент. Это кувалда, топор, ножовка, лом, пожарный топор. Насосная станция. Чтобы водичку подать, водитель подходит, вот пульт управления, он таким образом подключает этот пульт. А пожарный таким образом берет пожарный рукав, он самый экономный рукав, где идет за секунду 2 литра воды уходит отсюда. Он очень экономный шланг. Он таким образом, длина у него 60 метров. Пожарному, чтобы удобно было подбегать, водитель подходит, запускает насос, а пожарный бежит к месту пожара, где может потушить огонь. Имеется у нее еще вот такая вот насадочка. Она вот таким образом подключается. Можно, естественно, тушить и пеной. Нажимается вот так, вот ручка у нее, где оно начинает водичка проходить. Пожарные стволы. Когда пожарному тушить, вот, держи. Он держит за этой ручкой, вот правильно направляет, да, вот так. Одной рукой сюда держишь, а другой ручкой. И если надо кран открыть, нажимаешь вот таким образом. Перекрываешь и закрываешь. Сюда соединяются вот эти вот рукава, которые у нас здесь находятся. Як мәсулиетлі зинат, ясыз янгындан куртарыcı olmağa isteringsizmi? Мен аңладым Алие, біздің мевзумыз Қырым көйлері. Оның үшін о біздің Қырым бойлап кезінтілеріне сықы бағлы. Doğru, geçken yayında ormanlar arasında көчеклер айтылды. Бүгін ise кел çöldeki көйлер айтайық. Мен біздің визуал кезінтілеріні Керич тарафына yoламаға теклиф етем. Біз Керич хақта аз білеміз, оның үшін кел өгренейік. Керчке яқын пек мерақлы койчик ерлеші. Оның ады Яныш Тақыл. Пек мераклы ады кен. Мен бұл көйні Керич боғазына яқын олғанını білем. Айны өйле. Дегер мерақлы койчик ақта рубрикамыздан сон бөлмеге теклиф етем. Темпераментның 4 esas çeşidi бар. Сангвиник, флегматик, холерик ve меланхолик. Келіңіз оларның çizgilerini Винни-Пух мультфильмның қараманлары мисалінде белгілейік. Темпераментның бірінші çeşidi bu сангвиник. Мультфильмде bu Винни-Пух.
шең, фааль, башкаларнын колайлыкнын субъектке кошулган караман. О эршенен мераклана, чашыт алларга бирден алыша. Яңы ишлерни проблемсыз башлай, ама диккатына колайлыкнын деныштыре. Хорошо живет на свете Винни-Пух, оттого поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, если он худеть не станет, а ведь он худеть не станет, если, конечно, вовремя подкрепиться. Да. Невбетте холерик. Мультфильмде бу пятачок. Холериклер парлак табиатлылар. Бойле балалар өзлерine фуртуна кыбы алып баралар. Олар пек актив, кабырдавук, базин котек севген балачыклар олмалары мүмкін. Холериклер чешет ишке башламалары мүмкін, ама соңына кадар битермей билелер, чүнки пек сабырсызлар. Холериклерни дайым мактамак керек. Олар диккат мерkezinde olmağa севелер. Тез ве кычырып лакырды этелер. Өз яждашлары арасында есе вакыт лидер олалар. Интересно, что это так бумкнуло? Не мог же я один наделать столько шуму? Флегматик. Винни-Пух мультфильмде бу байкуш. Флегматиклер сакин, ашыкмаган ве төшүнчөлүү олалар. Оларның диккатыны бір шейден чекмек үчүн балабан бір аракет керек ола. Флегматиклер пек сирек ачувланалар, чүнки оларның сабырлары балабан. Бу инсанларның достлары чок олмаса биле, якынларына олар пек садыклар. Флегматикның эң севмеген шейи бу чешет ве сык кечкен денишмелердир. Меланхолик ise бу ишичеги. Меланхоликлер пек назик ве тез дарылган олалар. Боле балачыклар коркмага ве агламага севелер. Олар утанчак, лав көтермеген ве чок вакыт пессимист табиатта олалар. Меланхолик мераметле ве дойгулар дөньясында яшаган бір инсандыр. Ну вот, я так и думал. С этой стороны ничуть не лучше. А все почему? И по какой причине? И какой из этого следует вывод? Элина, сен Сарыбаш коюакта эшиткен эдиң? Эбет, о эски көйчөклөрдөн бiri дейлер. О Кырымдын шаркий тарафында айрылышы. Ве анда пек чок кырым татар жашай. Асылында эң мераклысы шунда ки алие. Бул жаткан койлер экиси да кадимий сайылат. Кырымда бойлерлер пек чок. Ве олардын тарихына öğrenmege пек мераклы. Базада бойле койлерде атта антик вакытлардан излерине раст келмеге мүмкүн. Bizim levhalarımızda ise hem meraklı hem eğlenceli malumatlarga rast gelmege mümkün. Bakamız dostlar. Selam aleykum, efirde haberçikler rubrikası. Stüdyada men Elmas ve kardeşim Ayşe çalışamız. Виктор Тот adlı adam sıçavılarını kompüter oyuna öğretken. Kichkine ayvançıklar efsanevi Dumeki oyununu keçmege başlaganlar. Hareketinin doğru yapkan sıçavılarga ise bakşış olarak tatlı su berili eken. Sıçavılarının düşmanları sayılgan mışıklar aleminde de meraklı haber var. Alemler en dülbir mışık çeşitlerini sayılaganlar. Onların arasına İsveçre, Mavi, Turk, Meykun gibi mışıklar kere. Pek dülbir olmayan mışıklar gibi ise Himalay ve Pers hayvançıklar sayılan. Bugün bu haberlerinin episi edi. Gelecek yanlarımızı kaçırmanız. Алие, сен бөгөн сон тарихчы олып Кырымны öğrenmege ister edin mi? Men bunu da pek bilmeyim ama meraklı bir fikir. Sen? Men yakınlarda başka bir şeyini bildim. Bilgenden bizden de paylaşırsın mı? Evet, yarım adamızını ve tarihimizni tarihçı olmayıp öğrenmege mümkün. Lakin mütehassislar bu mevzularını derince öğreniyorlar. Razım senin mesela bizim küçük dostlarımız şiirlerini öğrenip bizge olarını yollaylar. Bizin tuğan tilimiz evlerden süslenir. İde asken neslimiz
Туған тілінен yükselilir. Элина, біз көйлерек талап етеміз, амма малюмат да пек çok. Evet, мәлімат пек çok ve yayınlarımızı bu mevzuға bağışламаға мүмкін. Достар, егер сіз бұл мевзуларымызны девамыны істесеңіз, бізге языңыз. Belki sizin yayınlarımız, ой, teklifleriniz var, onlarını da yazabilirsiniz. Bu iş için bizim içtimai ağlarındaki sayfelerimiz var. Sizin mesajlarınızı bekleyimiz. Şimdi ise geliniz Luğaçıq rubrikamızına bakayıq. Менің küçük dostlarım, selam алейкум. Luğaçıq rubrikamızның vaqti keldi ve bugün biz sizlerinin kenede meraklı ibarelerini öğreneceğiz. Öz defter lügatlarınızı hazırladınız mı? O zaman başlayımız. Иши ёкнын, ашы ёк. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Адамны адам еткен иштір. Труд красит человека. Башлаған ишіңні ташлама. Начатое дело доводи до конца. Ярынға қалған ішке қар яғар. Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. Еді кере өлчеп, бір кере пыч. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Қышны яздан түшін, готовь сани летом. Бардеки арекет, куздеки берекет. Кто весной не пролежит, весь год будет сыт. Küçük dostlarım, men bugünkü frazeologizmlerini pek beğendim. Olar meraklı ve şakacı. Ya siz beğendiniz mi? Eminim öyledir. Şimdi ise sizlerle sağlıklaşam. Luğaçıq rubrikamızdan ayrılmanız ve ana tilimizni güzel biliniz. Söz kelime dostlar, içtimai ağlarındaki sayfacıkımızga yazınız. Ve öz fikirlerini ve isteklerini bizge yollаңыз. Biz ise episini okup sizge ille de cevap vermege tırışarıq. Elina, seyircilerimiz cevaplarını beklegen vakitte bar ve yaz seyahatlarımızı düşüneyik. Yaxşı teklif, bu arada ise baracak yerlerimizni güzelce öğreneydik. Biz öğrenemiz, siz ise yazasınız dostlar. Көрішкенше!